Lieutenant Colonel Aloys Simba wahoze ari inshuti y'akadasohoka ya Habyarimana Juvenal wamenyekanye cyane nk'ikinani cyananiye abagome n'abagambanyi, akaba ari nawe wateguye jenoside yakorewe Abatutsi. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 4 Nyakanga 2023 yapfiriye muri Benin afite imyaka 85 y'amavuko. Ni inkuru yemejwe n'abo mu muryango wa Simba, inashimangirwa n'interahamwe zatorokeye ubutabera bw'u Rwanda hirya no hino ku isi. Simba yari amaze imyaka 4 muri kiriya gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika nyuma yo gufungurwa atarangije igihano cy'imyaka 25 yari yarakatiwe kubera uruhare yagize muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ni umwe mu biyise camarades du 5 juillet 1973, itsinda ry'abofisiye 11 bahiritse ubutegetsi bwa Kayibanda maze bagakomeza kwimakaza amacakubiri n'ivangura byagejeje kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi, Simba n'umwe mu bagize uruhare mu kwica Abatutsi kuri paruwasi ya Kaduha no ku ishuri ry'imyuga ry'Umurambi ya Gikongoro. Mu 2001 nibwo yatawe muri yombi nyuma yo kwihishahisha ubutabera abundabunda hirya no hino. Icyo gihe yafatiwe muri Senegal, yoherezwa kuburanira mu rukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda rwari rufite icyicaro Arusha muri Tanzania. Simba yatangiye kuburana ku itariki ya 30 Kanama 2004. Urubanza rwe rupfundikirwa tariki ya 8 Nyakanga 2005, akatirwa imyaka 25 y'igifungo ku ya 13 Ukuboza 2005. Nyuma yo gukatirwa yakomeje kujurira ngo arebe ko yagabanyirizwa ibihano mu mwaka w'2007, ariko urugereko rw'ubujurire rurekeraho igifungo yari yarakatiwe cy'imyaka 25. Nyuma yo gukatirwa yoherejwe muri Benin kuba ariho arangiriza igihano ku mpamvu z'uburwayi. Yaje kurekurwa ku 29 Mutarama 2019. Ntibyavugwaho rumwe kuko yari atararangiza igihano cye. Lieutenant Colonel Simba yavutse mu 1938, avukira muri komine Musebeya mu cyahoze ari perefegitura ya Gikongoro. Ku butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana, Colonel Simba yabaye minisitiri w'itangazamakuru, aba n'umudepite. Urupfu rwa Lieutenant Colonel Simba ruje rukurikira urwa mugenzi we Lieutenant Colonel Tarcisse Muvunyi wapfiriye muri Niger. Uyu nawe yari yarahamijwe kugira uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Satani bakoreye azabahembere ubugome bagize bahitana abasaga miliyoni muri jenoside yakorewe Abatutsi. Roger Marc Ruti, iyi ni The Future TV. Nimukore subscribe.